mamela Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ravuntlhanu. Enhlekani Afrika-Dzonga enhlekani mingisero mungena lona FM na kuhlekanisa kolonga ngisela xitichi lexi ko hlekani lowu na ku amukela ka nongo ku Afrika wa vulavula eka ku haxela ora 2 kusuka la studio 1 hi le Giyani Masingita mu na vutlhakuri ra vuntlhanu eka ku Hoza Faras Malamulela siku ra vu-14 ra n'hweti ya siku ra vu-14 namuntlha siku ra vu-14 ra n'hweti ya Nyenyankulu lembe ra 2025 mina ni khalanga Pet Mathebula ni wa smart wa xin'we xitlhango maxingiritano wa xicecana makunelo wa ndandadzi a swi vuli nchumu loko ri siku ra vu-14 ri tetani ro vula ntsena ku lava va holaka 15 hayikho va holile hi yo mhaka vaongori na khana va vona va kha va ya hala na hala a ni tivi ku va ri lanji kumbe va lo chayisa kumbe no tsakisa hi ku vona na mambalelo ya mavona ya swimbalo swo basa hi ndlela yaleyo kambe ke nongonoko Afrika wa vulavula namuntlha ku na swikhedzakhedza swo tala xa ku sungula hi ta va kha hi bula hi mati ka timinete leta 30 to sungula kasi ta minete ta 30 ta vumbirhi hi ta va kha hi bula hi landzelerisa mhaka leyi hi nga tshama hi vulavula hi yona leyo beja va nge ri hayikho xirho xa huvo yo endla milawu a nge swilo leswiwani swi le ku dlayeni tiko hi ndlela yihi ta bula na yena nkulukumba Makashule Gana handle ka sweswo mi loko hi vuya mahunguni ya misava ya awara ya n'we hi laha hi nge ri ku hume swiviko swo tala sweswiwani leswi kombaka timhaka ta ku va vana va tswariwa va cukumetiwa hi ndlela yaleya hina va mbuyangwani va khalanga hi tsutsumela ku munhu loyiwani a nga swi twisisi ku a nga heta 9 nkaye wa tin'hweti hinkwato leti i va hetelela cukumela veri ku na maendlelo yan'wani lama tala kumba koho loko n'wana a tswariwile kumbe loko munhu a ha ku tswala se hi ta va hi kha hi bula na vona dokodela Mwaba kusukisela laha ka 10 minute ku bela awara ya n'we nhlekani lowu hi ta bula na vona hi twa ku va hi pfuna ku fika kwihi na ku kumbexani va nga hetela va hi pfuna mintlhontlho leyi hi nga langutana na yona ya ku ku le ku kumekeni vana va tswariwile ivi va cukumetiwa hi ndlela leyo hi wihi nseketelo lowu languteriwaka ka hina tanihi rixaka mi ta tsundzuka tolo hi bule na Surgeon Records hi mhaka yeleyo handle ka sweswo mingisero wa mina hi ta tlhe hi bula nakambe hi langute hi hafu ku bela awara ya n'we hi vutisa ku va statistics South Africa va humese tinhlayenhlayo ta ku komba ku vantima a Afrika-Dzonga va salele ndzhaku ka tinxaka letin'wana loko swi ta ka timhaka ta ku tekana ve ri ma ha ri ku tekaneni xana xiphiqo ku nga va ku ri yini mhaka leyi lava ku vutisa yona namuntlha nhlekani lowu i Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi sunguleni hi bula na nkulukumba Abner Maori vona i mutshamaxitulu wa Mapapila Development Committee lava nge ri ku na swin'wana va lava ku hi byela a hi vatweni ku va ri yini Maori nhlekani ayi muhaxi mi pfukile papa hi pfukile ni kombela ku twa vona hi pfukile mani a hi sunguleni mi ri xiphiqo lexi n'we mi vilelaka hi xoho hi xihi xo sungula ndzi rhandza ku khensa nkarhi lowu mi nga nyiketa wona muhaxi tiko ra ka Mapapila i tiko leri ri nga tshama nkarhi wo leha ri pfumala mati laha lembe leri nga hela tiko ri nga teka xiboho xa ku ri fanele ri yima ri strayika leswaku hi ta va na vukorhokeri bya mati atikweni kambe vamasipala wa lembe lava nga hi vitana leswaku va tshama hansi ta kota ku burisana na vona hi vulavurisani na vona lava nga vula leswaku ri hi va ta hi endlela tiboholi timbirhi xikan'we na ku hi endlela thangi ra mati leri hi xilungu va ngo i fill tank xo hlamarisaka xoho muhaxi project yi le ku rhaneni sweswiwani mati ma boriwini ka tiboholi timbirhi hi vulavulaka hi toho kambe hi ya hlamala majojo ma mati lama ma green ma nga koho ma fanele ku ma vekeliwa aka document ya vona lava nga kombisa leswaku ri va ta hi nyiketa fill tank aka ri handla timithini na vona hi va fonela a hi va kumi hi tsala mapapila a va hlamuli mapapila ma hina laha tiko ri nga teka xiboho xa ku majojo a ri malavi tanihi hi kombisile leswaku tiko ra Mapapila ri hava thangi leri ri nga vutiyimeli bya roho kusuka amalembeni ndzhaku a hi kuma ku na thangi leri nga koho ka Dinga laha vaakatiko va ka Mapapila va kumaka mati kusuka aka thangi leriya hina tanihi vaakatiko va ka Mapapila hi hava nchumu muhaxi so a hi lava ku tiva kahle ku humelela yini mali leyi a yi fanele yi endla fill tank hi yo ya kwihi yi ya tirhela vo mani loko yi nga tirheli hina vaakatiko va ka Mapapila muhaxi wa mina ni vona pepa rin'wana laha ka papila leri mi nga hi rhumela leswin'wana hinkwaswo swi nga tsariwa laha a mi vileli nchumu hi swona kambe mi vilerisiwa hi ku
a ku fanele ku akiwa 80 kiloliter elevated steel storage tank hiyo yi tlaku ku mi nga dyi byi rhelela ka mapapila hiyo yaleyo yi endlaka leswaku hi nga dyi swa byi rhelela muhaxi wa mina leswin'wana hinkwaswo tibole tindliwile vete ku ta ndliwa na ti-communal pipes tindliwile na tona lama nga vanhu va nga ta ya va ka komati tiboholi va impela va birini na mati va makumini sweswiwani va busy hi ti-communal water tanks teto ta 15 va tsandziwa hi yini ku hi tisela steel tank hala tlhelo va hi endlela swiphayiphani swa 15 aka tiko rikulukumba so kambe a ni mi twanane swona na leswa swa swiphayiphani leswa 10 futhi 10 laha ku ya hi papila leri a ni mina ni landzelela leswi n'wi mi vulaka swona ku n'we mi lava ku tirhiwa hi phepha leri mi nga twana na rona ri ri 10 la wa ti-communal pipes i ntiyiso maxi wa mina a hi nga ta va ngopfu na problem ngopfu hi 10 wa swoho hi hlaya swoho mara hi kombela va hi lunghizela timhaka ta thangi ra hina leri nga ra permanent ku nga steel tank hayi majojo kumbe tijojo a vo ndlela ku swi fa swi tirha for nkarhi walowo loko va kha va a ni tivi hi mara ni swi voni la ka ndhawu le ka phepha leriwani ka phepha ra xikwembu va tsali steel tank va tsandziwa hi yini ku landzelela leswi va vona a ni vona tiboha aka vaakatiko va ku va ta hetisela leswiwani a hlamala namuntlha swilo leswi va nga tiboha swona a swi le ku endlekeni hikokwalaho hi ringeta matshalatshala ya la ku tshama na vona ehansi mara se va ala loko mi lava ku tshama na vona maxi wa mina loko mi lava ku tshama na vona va ala a va kumeki a va kumeki hi tsale mapapila hi nga hi tsale mapapila mo ringana manharhu ku hala papila na rin'we aka vona va nga ri hlamula hi vulavuli na vona tolweni hi riqingho ra foni lava nga ze va hlamula lava nga vulavula na mani na meyara manana Filba Nkondo kusuka Avembe va kombisa leswaku a va nge kumeki vhiki leriwani va nge kumeki na vhiki leri taku na vhiki leri ra rin'wana a va nga ta pfuka va kumekile so aka hina swi sweswo ku va hlambela hi ku tsandzeka ku lava ku yimela timhaka ta vona hayi sweswi mi nga swi vula ka xiyanimoya pho hi lama mi ta swi vona mi ta twa se ekaya hi mi kumele wona a hi ta khensa swinene muhaxi wa mina mi khenseli swinene mahori khenseli swinene swi lava swi kutani vaaki va yimela timhaka ta miganga na mati ku ya hi tsala leri swi tsariwile la 80 kiloliter very yini 80 kiloliter elevated steel storage tank ku ndle kwihi hi yona a hi hundzeni laha hi ta vuya hi twa ku lava vengete na vo va ha mati ke ku na nhlamulo na andzaka leswi tintswalo a vito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula se mi hleketa ku hindzisa ku yini mi ringeteni ku vulavula na va makhanselara sweswo re abile na vo vanhu ro vuja re ra mo le dilo fela ali feli re ile mobani vanhu ro vuja re le tlamu ka mkwalo re kita mobani va ro vuja re ka mkwalo re ku ndira ka wada ra ku ndira ka ene nkhale ku mobani yana ri kabisa rina ile ya ina na vela u ta fita rasu ene swi vula ku lan'we mi nga kona ku hamati ayo a wu na meti buleki mu tana na leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula hi sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM timhaka ta mati ti le ku hlupheni kambe a hi tweneni ku la ka mhaka leyiwani va mupani vona va ri yini hi amukela tatana Orders Ngoveni Mlamdza lava Mlamdza ku hayi leswi swin'wana hi nga hetisi a swa xiyanimoya leswi a swi tshikeni i Mlamdza hinkuhi hi nga hundzi i tatana Orders Ngoveni Mlamdza nhlakani mi amukeleni ka Munghana Lonene FM amlosa kalangana vayingiseri va Afrika wa vulavula a khensa swinene ku va mi ti nyike nkarhi wa ku va mi ta bula na hina ku ri kumbalelo ka vulavula swilo leswi mbilu ya mina yi vavile hi nawu wa ku teka mahungu veri a hi ngheni ka mahungu a hi vileli ho yingisela ivi hi hundzisela ka valava swi va khumbaka kambe loko ni hetelela ni n'wi vutisa ku se a mina mati a ku hava a vulavula hi xiloveli ni n'wi twela ku vava hi ndlela yaleyo mi ri yini tani hi va mupani loko ku kha ku ta xihehlo xa muxaka lowu mhaka ya ku a ni yi kumangi hi ku hetelela mara no hi kombisa ku mhaka ya reservoir ya Thapani i mhaka leyi hi tivaka tanihi masipala khalanga ti-project ta ku tala leti hina hi va ku hi karhi hi ti-implementa tanihi masipala ti va ti karhi hi kuma mali kusuka ka
mfumo wa le xikarhi ngopfungopfu hi funding leyi hi vitanaku MIG hi hlangana na xiphiqo laha ka project leyi laha hi nga hetelela hi ku va project leyi nga va a ka court for nkarhi wa ku leha swinene. I project leyi nga sungula around 2019-2020 financial year. Yi hetelela yi va court, ma swi tiva ku ti-process ta ti-court ti hetelela ti tikanyana swa hlwelanyana ngopfu loko ri process ya ka a high court yi tlhela yi ya ka Supreme Court of Appeal. Now i case leyi masipala u nga fika u yi luza mukontraktara loyi a hetelela a decide ku ri wa terminate. Ka process ya termination Khalanga leswi swi va ku swi karhi swi humelela, funding leyi a hi ri na yona hi fanekele hi endla re-application leyi ku nga process leyi swo leswi va nga kombisa ku va ta hi nyika portion ya ku ri hi kota ku hetisa reservoir liya. The other funding ya ku dila hi pulp ya ku addressa mhaka ya bulk pipeline ku ta va ku ri leyi maybe hi nga kota ku va hi karhi hi kuma ka the next financial year. So hi leyi ku advertising ku ri van'wakontractor va ta hi pfuna ku ri hi kota ku hetisa reservoir liya. Hi va hi karhi hi swi tekela ngopfu nhlokweni ku muganga ya ku tala ya Thapani va karhi va dependa ngopfu aka xikimi xa hina xa Thapani na tiboholi leti minkarhi ya ku tala ti va ti nga ri enough because liya a ku fanekele ku ri yo command reservoir ya ku yi kota ku yi tekela mati yi kota ku hangalasa na miganga yo hambanahambana aka miganga leyi hi vulavulaka hi yo le Thapani, va Morochi, va Floveni na yin'wana kwalaha Bolobedu South. se loko ku ve swi tani hikokwalaho ka yini muyingiseri a hehla leswaku tanihi masipala mi tshama mi kha mi va byela ku hayi hi ve le endleleni mindzuku kunene ve le ku teni ku ve ka ha ri na swiphiqophiqo swa muxaka lowu Mlamzi? Ku nga va ku ri issue leya ya ku nkarhi wun'wani vanhu lava va karhi va reporta back va nga ripoti ntiyiso wa ku helela. Lexi xi nga a xi hi khomeleterile for malembe ya ku leha ku ve mhaka ya court case. I court case leyi nga hela leswi hi kote ku advertise ku ri contract liya yi kota ku ya mahlweni. At the time ya ku va hi terminate na contractor loyi Kalanga already reservoir yi herile ku lusala mhaka ya cover ya ku pfala le henhla leyi ku nga ntirho hi pfumela ku ri ntirho wa ku va u nga ya teka nkarhi wa ku leha then the reservoir yi ta va yi karhi yi tirha mara hi va hi karhi hi swi tekela ngopfu enhlokweni ku a hi miganga hinkwayo yi nga ta va yi karhi yi fikeleriwa ka mphakelo wa mati because ku va hi kota ku fikelela muganga ya ku hlaya hi loko na hina hi kote ku heta na bulk line leyi hi vulavulaka hi yona. So ku hela ka reservoir yi to va muganga yo karhi leyi nga ta va yi karhi yi fikeleriwa mara not muganga hinkwayo until hi kota ku hetisa na bulk pipeline leyi hi vulavulaka hi yona. Unfortunately ku ve process yaleyo ene loko hina hi karhi hi yimele process yaleyo treasury va lava hi va hi karhi hi spend loko hi nga spend na koho ku va mintlhontlho yin'wana leyi va ku hi hlangana na yona tanihi masipala. Se hi ku hetisela Mlandza ka xiyimo xo lexo mi n'wi byela yini nkulukumba luya mi ri loko ho fana hi languta ku vona project leyi kha yi hela mi vona ongeti ku nga sunguriwa rini na koho swin'wana leswi ni tala ku swi hleketelela loko vayingiseri va nghena Mlandza minkarhi yin'wana mi kuma ku vanhu lavona a va vileli ngopfu hi mhaka ya ku mata mafiki mi nga ku va kumbexana va ri van'wana va ti-subcontract kwalaya mi tiva yini hi project leyi endzhaku loko ku fike kwala ka ku yi terminate wona yini ti-subcontract ti ri ka xiyimo xa kahle ya va hakeriwile a ku ndleke yini? No a ku ri na problem ya ku vatirhi va tshame nkarhi wa ku leha va nga hakeriwi na vona leswi hi nga hetelela hi kota ku swi fikelela swi lulamisiwa. But ka tlhelo ra ti-subcontract a ni koti ku tsundzuka ngopfu kahle mara a ku va na swivilelo leswi hi nga na swona swa ku kombisa ku ka ha ri na ti-outstanding ka ti-payment ka ti-subcontractors. So i swin'wana swa leswi ka ti-project tin'wana hi va ku hi karhi hi hlangana na swona mara on this one specifically no lava ku kombisa Khalanga ku leyi yi nga ta ofisini hi va na yona a ku ri ngopfu ya mhaka ya vatirhi ku na vatirhi va ka va nga hakeriwanga. Ni tlhela ni lava ku kombisa ka xivutiso xa n'wehe xo sungula Khalanga ku
ntirho lowu nga sala i ntirho lowu hi nga wu hetisaka before financial year leyi hela hi June i ntirho lowu nga ta va wu herile a hi ntirho wa ku karhata ngopfu wa ku yi pfala reservoir liya hi mali leyi already hi nga na yona then hi va hi karhi hi vona ku national government va nga kota ku ri va hi pfuneta ku hi kota ku hetisa bulk line liya. No, nemetule mlanto ku na swihehlo swin'wana swa ku tshwaka a Phalaborwa van'wana va hehla a ku va ku ri hamati ku ze ku tshwise sweswiya n'wina tanihi masipala mi tiva swona na n'wina? No, Kalanga, mati a ya ri koho lexi maybe hi nga kota ku va hi karhi hi xi kombisa i ku pressure a yi nga ri henhle ngopfungopfu hi mhaka ku ri vusiku bya Sonto before ku va na ndzilo luwa vamasipala va ve na electrical fault leyi ordinary loko ku nga ri na gezi ka township kumbe ka muganga wun'wana na wun'wana swi affecta na ti-booster pump station leswi endlaku pressure yi nga vi enough so pressure a yi nga ri enough but after loko hi kote ku aleta va Lepelle Northern Water because hi voho va controlaku ti-booster pump station na including va controlaku water treatment works ya hina ya Phalaborwa ivi kahle ku va na improvement because va aletiwa ku na problem ya so pressure is not enough and then va kota ku va karhi va hi pfuna hi kota ku va hi karhi hi timela ndzilo luwa xihatla leswi hi nga kota ku timela hi yona. Okay, Mlado khensile swinene nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta hi khensile. Inkomo tatana Orders Ngobeni va vulavulela masipala wa Mopane i 22 timinete ku pela awara ya 12 Rulani Mdzamani hi loyi a hi byela ku mahungu ya misava ya awara ya n'we ta emiseveni kusuka kwalano ve ri timhaka letiya ta dzu ti le ku dlayeni tiko n'we miriye andzhaka leswi la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. sweswo mingisero mugana lona FM i ntiyiso i nongonoko Afrika wa vulavula hi ku tisela vativi va ta vulavula hi yona ka vhiki leri nga hundza hi vulavurile hi timhaka ta kumbe mavhiki mambirhi lama nga hundza hi vulavurile hi timhaka ta leswaku ku na xiphiqo loko swi ta ka timhaka ta leti ti fambelanaka na ku va vanhu va ringeta ku gembula ni lavalava na rito ra Xitsonga ku gembula kambe ku ndla yini hi Xitsonga va ka hina a hi ri laveni loko ri ku hava rito leri a ri thyiweni n'wina vatshuri va marito ya Xitsonga tatana Mtileni kusuka ka Pensalb a hi tirhani naswona hi kota ku ri kuma hi ndlela yaleyo se loko hi vulavula hi sweswo swi hetelela swi hi fikisalaka ku vaingiseri va nghena va tisa matitwelo ya vona va ku a swi olovi ku tshika na yini na yini xirho xa huvo yo endla milawu kusuka ka Rise Mzansi tatana Makashulekana va ri va na xiphiqo hi timhaka leti hi ku va lemuke ku timhaka leti ta ku gembula leti ti le ku dlayeni ka tiko kahle va vone yini i mani va amukela hi bula na vona hi ndlela yaleyo tatana Gani nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM nhlekani Khalanga na ku xeweta wa Afrika wa vulavula na Munghana Lonene khensa swinene kumbexani mani sungula ni vula ku mina tanihi muvulavuli wa ririmi leri hi nge le ku ri vulavuleni sweswi tatana Gana na tinyungubyisa hi leswi ni pfaka ni swi vona loko mi kha mi swi endla ka huvo endla milawu vulavula ririmi ra ka hina mi endla leswaku hi kota ku tinyungubyisa hi vukona bya hina tanihi hi maAfrika-Dzonga va ku vulavula ririmi leriwani ongeti mi nga ya mahlweni mi endla tani mi hi veka hi leswi hi mavulavulelo ya le xitarateni hi nga ta ku mi hi veka mepeni na hina hi kota ku twala mi kha mi vulavula ririmi leriwani ha khensa swinene na khensa na hina hi vanhu Khalanga loko hi ri la parliament swi fanele swi twakala ku ri hi na ririmi leri hi ri mamaku ka manana so mara ku na nkinga la Khalanga nkinga ya ku gembula and ni right ku ri ku fanele ku kumiwa rito ra Xitsonga leri nga ta khoma rito leri ku ri loko hi ku gembula hi Xitsonga hi ta ku yini mara leswi mi nga swi vona Khalanga hi ku ri ku na tinkinga to hlaya eka industry leyi ya gambling na ku beja beja hi leswi hi xilungu va ri betting
mara leriya hi ri nge ti ri kumekile hi Xitsonga va ku i ku beja. So loko vanhu va tshama va ri ku bejeni swi gcina swi endle nkingha ya ku ri no vanhu va addicted. A swi olovi ku tshika loko u za u nghena ka mhaka leyi, ene loko swi nga olovi hi ndlela leyi vanhu va le ku lahlekeleni hi mali yo tala hi ku eka minkarhi yo tala na lava tlangaka na vayingiseri va Afrika va vulavula va ta vula ku ri loko ni tlanga kumbe weekend ni ngo kuma ni khomile nyana, mara a ku na leswiya swa ku munhu u ta va a khome mali ya ku tala ku tlula ekhampani ya gambling casino kumbe yoye ya sports betting. So loko nkarhi u wina mali ya un'wanyana, mara lexi ni nga xi vona ku ri no kusuka ka nkarhi lowa wa COVID loko se ku humesiwa mali ya grant liya ya vanhu lava nga tirheki ya SRD, tlakuko wa vanhu lava va bejaku wu ye henhla ngopfungopfu hi ku sweswi u kota ku beja na hi cellphone khalaka. Vanhu munhu wo kuma ni tshame na ye kwalaho mi ri i guest ya n'wena, kasi u le ku foni. Loko a fonini mi ri maybe u languta tinoti, a nga le ku languteni ka tinoti, ku le ku tlangiweni. Hi ku se mhaka leyi yi fikeleli na le matikoxikaya. Khale a hi tiva ku ri i swilo swa le madorobeni kumbe kwini, mara sweswi na le matikoxikaya yi fikelerile. Lexi hi kambe swi nga va swi onha yini? Swi nga va swi onha yini kwalano? Na mitwa va le ku bejeni va le ku ringeteni. A ku ri na un'wana ni nga hlangana na ka Gawula ku hi a kha a khoma n'hweti hinkwayo ya Sunguti i hanye hi swona, i kha i xava swakudya swi ku yiniyini, ivi a ku sweswi hi February a nga se khoma nchumu. Kambe hi ku vona ka n'wehe swi va swi kha swi onha yini loko vanhu va ri ku bejeni? So ma vona loko munhu a ri addicted ka gambling, gambling addiction yi classifiwa tanihi mental illness. Loko ni lava kahle hi Xitsonga ku ri anto swa ku mental illness yi nga yi vula njhani, kumbe hi ku mavabyi ya swa mihleketo kumbe ya swa mihleketo. Leswi endlaka no swi leader ka timhaka ta depression, swi leader ka timhaka ta ku ri vanhu va tisunga. And loko u fanele u tshungula munhu loyi a swi lo chipa ku tshungula eka addiction ya gambling. Swi lava mali yo tala ku ri tshungula. Loko u fanele u ya ka rehabilitation, gambling addiction yi le ka same level na drug addiction, yi le ka same level na alcohol addiction. Loko se munhu a nghenelele laha ndzeni u sungula na ku swi onha na mindyangu khalanga. So swi fikela laha swi onhaku na miganga. Lexi lavaka xo i ku ri mhaka ya advertising leyi nga tala ngopfu yi fanele yi hungutiwa, number 1. Number 2, tikhampani leta gambling ti fanele ti badela hi ku ti le ku onheni mindyangwini, ti le ku onheni emigangeni. Ti fanele ti badela tax leyi va yi badelaka sweswi a yi ringanelangi. Number 3, milawu leyi nga koho sweswi yi endliwe before ku fikelela gambling yi fikelela ka cellphone. Hi lava milawu leyi yi lunghisiwa hi ku loko hi nga yi langutisi leyi khalanga tiko ri le ku mbombomeleni. Loko ku nghena leswa swa nyawupe eku sunguleni vanhu a va hleka va ku hayi swilo swa le madorobeni se swi fikelele maleni. A wa ha sina va nghena le mutini wa wehe va teka pompi, xin'wana na xin'wanyana lexi nga tekiwaka swa tekiwa. Then swi ta fika laha loko se munhu a helerile hi mali ya ku beja, u ta sungula ku nghena laha mitini a teka swilo a xavisa ku ri a ya kota ku beja. Hi ku se swi le ngatini, se swi le ngatini ende hi laha se swi onhaka ngopfu etikweni. So ni lava ku ri hi ri tiko hi kota ku swi attenda ka ha ri nkarhi, nga yimeli tiko ri mbombomela ku fana na nyawupe. Tiko ri mbombomela hi swin'wanyana sweswi nga tala kwala maleyinini. A hi lunghiseni mhaka leyi ka ha ri nkarhi.
ni khensile swinene ku va swi tisiwe hi n'we mi endla ku milawu mi tshemba ku mi ta lwa naswona kwele aka huvo endla milawu mi endla milawu tatana Gana a khensa swinene nkarhi wa n'wina khensa mi Khalanga inkomo tatana Makahle Gana lava hi vula na vona ma vona loko va kha va swi hlamusela ku swi fana na ku va munhu se a ri hlonga ra swidzidziharisi kumbe a ri hlonga ra byala kumbe a ri hlonga ra se kwalano hi lasi i swi vonaka swilo leswi hi vulavulaka hi swona swi vavisa ku yini we u ri yini ke sala hi timinete ta 20 leti hi nga vulavulaka hi tona kambe sweswi a hi sungula ni hundza la hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula Eso sumingisero Munghana Lonene FM i xinavetiso xi kombisaka hi laha swilo swi fambaka kona hi tlhelo ra timhaka leti ti nga le ku endlekeni ngopfu loko hi vulavula hi leswi swi nga le ku endlekeni eka timhaka leti ta ku gembula leti ntirho lowu va wu navetisaka DJ Brian wu le ku yeni mahlweni kusuka la ka Miyexe a block 1 van'wana va nge ri in'wana ka tindhawu leti ku nga le ku neni ka mpfula namuntlha hi ndlela yaleyo se n'wina mi nga ka tindhawu to mi nga rambiwa yanani mi ya yingisela mi ta kota ku twa ku meyara va ri yini va ri va mi tshembisa yini tanihi miganga kwala ka Khala Gawula na Miyexe hi ndlela yaleyo hambi na tindhawu ta le kusuhi kwala ka va Mnengenisi va Mhlavelemu tindhawu leti kumbexana mi nga ya ku mi ya yingisela ku meyara wan'we hi va mi khomele yini hi ndlela yo yeleyo na hina hi ta tsakela ku twa ku ava i ncini xi nga va yisa ka Miyexe a va lava ku va byela yini vanhu lavaya hi ndlela yeliya hi ku un'wani i ni rhumele hungu la a kombisa timhaka ta ku sweswi hi vulavulaka ka masagwadi ya Salga masipala walowu wa voho Councillor Thandi Zitha wu hetelele wu tikuma wu ri na masagwadi ya ntlhanu yan'wana ya koho ku va lama ya ku mani vona lako a va te yini loyiwana te ri very in Greater Giyani Local Municipality for not incurring unauthorized expenditure during 23-24 audit cycle swin'wana swa swona sweswo se very ntlhanu wa toho kumbexana va ta hi pfuna ku twisisa sweswo ku ya amahlweni kambe ke a hi yeneni mahlweni hi twa leyi hi nga langutana yona laha ya timhaka ta ku gembula na n'wina kumbexana mi nga hi pfuna ku hi ku tshula rito ro gembula loko ri ku noka ni nga ri tivi ri koho hi ndlela leyi hi kota ku vha hi ri tiva ku kambe ku gembula ku va ku kha ku endleka yini hi va hi kha hi vulavula hi yini tin'wana ta timhaka leti kumbexana hi nga kota ku swi twa kusuka ka wena 0860 002 543 i round 2 leyi a yi tisa hi mhaka ku va xirho xa huvo ya endla milawu a hi tisele ku vilela na yena ku heyi tiko ra fa a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi nhlekani Titi papa mina mpfukeni hi pfukele hi nga vona papa hayi pfukeni man a ni tivi sweswi mi nga vula swona mi ngo xikongomelo a hi ndhuma man ya havatwa tatan orders DP se ku tikile kumbe swi nga pfuna hi ku mana hina se va gembula DP ma ha ri kona moya ni mi yingiserile no ka ni nga se a ni se swi twa leswi mi nga ta na swona mi le ku jikajikeni loko mi ku byeriwa xitsalwana le ka a xikolweni a hi byeriwa ku hatla ku nghena mhakeni na mona mi vula mi ku mina hi ku vona ka mina ni ri ni ri a va hatlisisi DP va endla leswi va ngo va lava ku swi endla ku nyawurisa milawu leyiwani kumbe hambi vo thinthana lava tinqingho lava ku a ni swi tivi ku va nga yi endlisa ku yini kumbe va cinca malembe lama hi ku phela sweswi un'wana na un'wana o rejistara a gembula DP hambi vana vantsongo ku na n'wana un'wanyana ni nga n'wi vona kuntsongo hi courses a endla ku grade 11 loko u khoma foni ya yena u na swona swilo leswi swa ti-link leswo gembula leswi so hi ku mavonelo ma mina ya ku himpela a va hatlisisi va hi pfuna DP hi ku na loko sweswi va swi vulaka va ku munhu wa ku vhakela DP a tshama na wena loko wo languta tlhelo loko ma humese foni u le ku spineni kambe swi onha yini a ni o va ku tirheni tindlela timbirhi ta ku a hetelela a tikuma kha a andzisa mali ya yena hi tlhelo rin'wana ku vava ka swona hi DP swi vava hi ku i tibyela ku i ta khoma i kha i dyiwa ku na yin'wana ni nga yi vona ka social media va ngo munhu wa hola namuntlha a hi ngo to tala timali ti nghena laha ka vo ma 1 na vusiku ma 12 malamaya ri nga sexa DP munhu va dyiwe vo ma 1000 rand ri nge sexa
se ma swi vona ku se swi tikini sweswo. a na ringeta ku kumbexani yi nga andzanyana mali ya yena Khombo hi a ri ka ndzhato wa miandiso khombo hi rero DP hi vurisa leswi na mina ni ku leswi ndha munhu la nga ni dyondzisa swona swilo leswi hi ku eka ku hayi ho ni faka R100 i zama i biwa loko se tshameni na vanhu van'wana swi ku nyangata se swi tala nhlokweni i ku na zama yin'wana R100 ni ta vuya futhi loko ya ku phapha DP ma tiva vanhu va le ku loveni laha handle nemetweni ene swa mocha hi ku ni nge se huma swa mocha hi ku loko a ni se u nyangatsekini ku dyiwini mani khalanga le ndlwini loko mi vuya va ri va la ku mi phamela swakudya n'wa midi ku mbilu yi le ku vaveni ku na ku dyiwa 1000 o mo nyika xikombiso a ni beji mi mo nyika xikombiso xo ka xi nga hanyi a xi hanyi a ni beji mi a xi hanyi ko nemetweni buta a ni beji mi mina iko buta khetsa swinene ya mina le Rosa ni nyikaka yona yi ringanile a ni beji mi a hi amukele n'wana loyi nhlekani empfhukeni bothat empfhukeni minjhani butomi empfhukeni bothat a khensa swilo swo beja ze ni va hlonga ra swona bothat mi hume njhani no ze ni ti byela ku na huma ka swilo leswi a ni swi kota ku hi vhiki kumbexana ni spenda ma 1.5 loko ni ya khoma laha mi ta hlama ni kuma swa ku ni khome R900 ni vilelela ku ni fanele ni tlhela ni ya beja ni se ni tatisa tinambara ma swi vona swilo leswi me ze ni khongela ni ku hayi na huma ka swilo leswiwani swa hluphekile kambe mi se hi pfuna mi hume njhani hi lani la ku tiva kona mina ni wo ti byela kahlekahle ni ku a na ha tlangi mara mbilu yi khe yi vava kahlekahle ku ni fanele ni ya tlanga mara ni swi vona loko ni calculate mali leyi dyiwaka yona leyi ni khomaka yona ku tele ngo leyi dyiwaka yona nemetweni ku tele ngo mali leyi munhu a yi luzaku i nga khoma vo ma 2.2 mara loko ya tlhela yi tlhela yi tele ene ka ku beja nakona ku tele ngo ku luza leswi ni nga swi vona se mbilu yi vavela ku ni ta vuyisa ene xikhwama xi le ku limaleni kambe hi ku tiva ka n'we a mi se tshama vona munhu a nge te mina ku ze ni vona ni ri na swibazani leswi kumbe mina ku ze ni vona ni na diyindlu leti i mhaka ka u beja a mi se tshama swi vona sweswo n'we sweswo na hlangana na swona van'wani va ku va yi khomini mali yo karhi ye le henhla mara munhu wa ku a nge tshiki na yena ku a ku se na tshika hi ku ni kume mali yo karhi hi laha ni nghena ku ni tivisa kasi ku laveka mali ya ku fika mali muni munhu a kota ku tshika na a hi swi tivi ku laveka mali muni ku munhu a za kota ku la ku tshika kambe ni khenseli swinene tlhelo rero mi nga ta na rona mi yingiselo mina dak botat inkombo to mina hi sungula ni hundza laha hi ta vuya yisa mahlweni endzhaku ka loko hi ta va hi hundzela a hi nyanyukile hi sweswo mingisero nghena lona FM nangonako ya Afrika wa vulavula languta nkarhi i 90 minutes ntsena ku nga si ba awara yan'we i mahungu ya misava na Rulani Mzamani handle ka sweswo hi le ka 0860002543 ntirho loko hi vuya a mahungu na misava hi bula na dokodela mutivinkulu wa timhaka ta rihanyo ra vamanana dokodela Muhava se hi ta va ka hi bula na vona hi ta ku nyikana nkarhi na wehe u nghena ka 0860002543 swi za swi lava ni vula ku ta nghena vaxisati ni vula ku hi ri emutivi ka rihanyo ra vaxisati sa swi lava ni vula ku ta nghena vaxisati kambe hi vo hi nga ta va kha hi teka vona laha ka loko se hi kha hi bula na dokodela no va na swivutiso swimbirhi swinharhu leswi ni nga va vutisaka swona kusuka kwalano ivi wehe i kuma nkarhi wa ku va u vutisa hi ndlela yaleyo nongonoko lowu wu susumetiwe hikokwalaho ka ku va hi bule na Surgeon Rikhotso tolo hi ku kumeka ka ntsumbu wa xihlangi lexi ku ehleketeleriwaka leswaku mana wa xo i xitswarile a xi cukumeta ka Malakatsa eka ndhawu yo cukumetela Malakatsa eGiyani hi ndlela vhiki rero leri se hi lava ku ta twa ku kumbexani hi nga se teka xiboho xo va mhani lava hayi a va pfuni nchumu kumbe yinini hi va hi kha hi swi tiva ku na swin'wana veri ku na mavabyi yo karhi kumbe matitwelo yo karhi lama ma va koho endzhaku ka loko munhu a tswarile se swin'wana swa leswi kumbexana a hi ta lava ku twisisa swona kusuka ka vona dokodela kambe hi nga se fika kwalano a hi tekeni n'wini
0860 002 yilo mingisere nhleka Ihleka njani makashi? papa mina ayipfukile minjani bhuti wami Itsukile. I can't Mina ungenela le ukudembula. yeah La kudembula yo ayioni ngopfu. Sezoya kumuntu udembulisa kuyini. Nanga tireka kota kutanyisa yona. Sese kufika kukelo sikota kipa 50 rand the January team ta 8. Kota kunika ngani wa 500 kota kuhanya. Sezoya munhu zvakuye usingenelisa kuyini mara swo ona ngopfu kala. oyi ku ya hi n'we a swi onhi lero ra ku nga ze ku ciciwa na milawu a hi sungurisini na loko n'we mi nga mi khoma 500 mi khoma 500 ku weekend yin'wana na yin'wana Ni vula ku a nge khomi weekend yin'wana na yin'wana mara loko yo va u spende nkarhi wun'wana 50 rand ve na lavi siku rero ti-team ti nghena wa kota ku ti hanyisa hi nga ha koti ku ni vula so loko ku va na like siku rero loko mi nga ri na like loko mi ringanisa siku leri mi va ku na like na siku leri mi nga ri ku na like mi vona ku telela mi va ku na like ku tale la ku ti-team vele a ni ngo tlanga leti nga ti-obvious se a ku va na beja 3 weeks u nga khomi va kota ku ti hanyisa ntsena loko lava va dyiwa milavo nkarhi wun'wana se u kuma ku dyondzise foni ya yena le bank loko ya kota ku xava voucher hi foni a tirhisa mali ya le bank se hikwalaho va mara loko wo khipa xikhwameni ya xava voucher antsenze wo khipa 1000 ya xava voucher ya 1000 rand o a mi tshembi kumbe mo hleketa ka swi ndleki swa endleka ntsena loko u ti nyiketele ngopfu ka swo mara swo onha swa ku za ku nga cinciwa na milawu hi ku vona ka mina a swi onhi ku vanhu va nga ze va ku a hi tshameni hansi hi vulavula hi timhaka ta ku cinciwa ka milawu ku ya hi n'we ku va ku a ni vo vanhu loko a va khomini a swi koti ku vonaka mara va ko va ti hanyisa vhele ka nenge hi ku gembula ntsena magembulelo ya we swo ya we ku magembulelo ya we ma njhani ni mi twini papa ni khensi hi swo hi swona papa a khensa swinene va fambise sweswo papa la veri hayi swi ya hi wena un'wana a kha ni vutisa ku dzu i yini se ni ku hi vona ku na munhu a nga swi tivi ku dzu i yini i kulele kwihi i nga swi tivi ku dzu i yini kambe mi swi ri tani a hi amukeleni n'wana mingiserelo ni hlekani Ahee njhani na papa mina hi pfukeni minjhani n'we ti hlayisekeni ngopfu a khensa swinene bote hi tatana kharanga a mhaka ya gambling ya limazana hayi yini mazana njhani hi ku wa ku huma minxeri sweswi a ku swi hi ku n'we munhu wa njhani a swi vanhu va kota ku ti hanyisa wo ti chavelela leswiya swi fana na loya a beta a munhu wa ku tlanga beta i ta xava xikathula hambana na mavito a hi le ku vulavuleni hi mavito hambana na mavito va ta mi sala ndzhaku vinyi va vona a mali ya gambling u nga yi khoma lembe ro xava xintangu loko xa 3000 loko xi nge se boxeka u nga ha ta yi khoma futhi me ni yi balekelile nkange ni yi khoma nyana ni va ni nghena nyana hi nhloko ni ku ni akhawunti hikuva ni ri metsi ni yi fundile nyana akhawunti ya ma xi nga ni dyayo hi vhiki ko chota a 7 rand enca 900 ni ku a mali xi nga yi dyala loko a no nyika vana va me a va ta va va dye vanona a ni ku na siku leri mi nga ta khoma na mina ni nghene ku xi khoma hi 2022 xilo lexiya ive mi tshika ku beja ni pfa ni nyonyova ni beja mara no gama ni buka swa no donetela van'wanyana lava xi khomaka mara hi xitalo ku tale ku xi dya i ncini xi tlaku ku mi ala mahaya mi tirhise ritu mi ta yi ku ndla yini hi ku nyonyova i ncini xi ndlaku mi nyangeleta mi ze mi tikuma la se mi ya mahaya mahlweni mi beja mi nga mi tivoka mi mbuyi na nchumu i ku ringeta ni ri swa fana njhe hi laha ku nga na bakwa ra tinyoxi wa kambeta ti fika ti ku luma u tlhukumisuka u ri ni ya kambeta futhi maybe ni nga tikuma ti rholile enkomo vutomi ya ka tika hileswaku ku ringetiriwa hi tlheleni loyi nhlekani mi amukeleni ka munghana lonene ahee khalanga minjhani vutomini hi pfukile n'wina minjhani no hi pfukile
akhenza maybe swi nga leswi ni nga ta swi hlamusela swi nga pfuna van'wani mhaka leyiwani i serious Botpet ya nina tokolo a nga tikuma a lava ku commit suicide kumbe ku se a commit suicide ku yo va kahle ni swi amukela kumbe ni twa mavarivari ni ya muhlanganisa before va tike vutomi bya yena so loko a swi sangula lo mzaya a ri mhaka yitsongo swi sangula hi mali ya vo 100 50 swa fika lango loko a hola a teka muholo wa yena hinkwawo a gembula ya wona ni vula leswi swa last year I think around October so loko a ta kuma lomu a na swakudya ni mali ya hakela rent ni kuma ramzi yi holini muti mali i se aku a na yona loko I remember it was Friday I vo ma 12 na kunda fona ba malume ni fakela message mutasala kahle mina vutomi byi ntsambile ni hleketa ku nteka vutomi bya mina like enough a ni ri na share location so u bayizini ka nga timi location ya yena even va ni mo vona ku le kwini u pakile traka a blowen a tsaka ku la ku chayeta traka leyi a nghena hansi ni nge vulavuli mavito a nixani a swi kona ya so even ni mteka ni famba na yena ndlwini wala le mhaka ya vo ma 1 nampundzu na wa hlamusela mzaya swi ri yini a na mali malume mali i herini loko i mantendi mosi mali hela njhani ku wa holile ava ni gambling yona on komba ti-transaction ta gambling app ya yena leyi a tirhisaka a ni nge boxi mavito ti-app teto ya a ni komba ya humesa ti-transactions ni vi ni chava khalanga 7,000 ku ri ku 7,000 3,000 and wesi hi lero yi linga na bank ya yena so loko a dyiwa 3,000 eri a taleriwa ku wayi mali i fambile so u engetela mali and ala ka nghena to mali va herini so swilo swi vanhu va nga swi teka very simple khalanga but loko ri ku a yi zangi hlangana swona nge switikisi swa ni vava na sweswi ni zi ni mi teka ni tirha na yena mfana wani nakana zama ku ni mi komba vutomi tina foni yi teka foni leyi a ri na yona vatswari va yena yi mi xavela foni yin'wana ku app leyi a va nga yi ngheni no monitora foni ku yi swi na swi endlaka foni and i mufana wa kahle phela yi jara kahle ro nge languteli loko a nga le swifana leswi so swilo sweswi swa ni vava ku a fanele a ri le ka xiyenge xin'wana hi vutomi bya yena but he have wasted more than vo ma 15K hi swilo swo fana na leswiwani like enough hi koti ku swi vona before ku va ku relate sa fanele va la mhaka yin'wani yo vava so people really va fanele va swi tekela nhlokweni khalanga swi okay ne swi twile papa nkarhi wa yena wu lo helela kambe khensile swinene tlhelo rero no inkomo khalanga inkomo papa i awara ya n'wamahungu ya misava na Rhulani Mzamani hleka munghana lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandle ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya munghana lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi munghana lonene FM makombandlela sikani Botpet ya ni la ku vulavula hi leya ka gambling gambling yi na problem yikulu mati va yi ta muonga mi twa hi nga ku hani ta khoma evi yi mi nyikanyana lichansanyana siku rin'wana mi khomanyana kumbe byi nga ta mi nyika swimalani mi ku si hani ya kona hi ta mi ba lembe hinkwaro loko mi ya calculate mali leyi mi nga yi tirhisa mi kuma ku ye mali yin'wana yo tala ngopfu ende se loko mali mi nga ha yi kumi Botpet i timhaka ta ku mi ya nghena a ku yiveni xin'wana na xin'wana lexi mi nga ta hlangana xona xi khomeka mi ta teka n'wina mi kha mi la ta kota ku beja ende vanhu va le ku vavisekeni mindyangu yi le ku fayekeni Botpet emhaka ya ku beja swo tala a swi le ku fambeni kahle mhaka ya ku beja se ingaku loko a swi ta koteka va kota ku va va lunghisa milawu leyiwani yi tikanyana ku swi nga olovi ku va ku bejiwa inkomu la ku tsundzuxa ka vanhu lava ka va nga sungula ku beja kumbe nga sunguli hambi vo mi naveta mi nga sunguli meni kusuhani ngopfu na vanhu lava bejaka va vula va ka khoma ti-2000 ti-900 va tlhela va ka hina ivile a swi tsandzi hi wina ngopfu tibolo va beja hinkwaswo a ni ta ku ka n'we mi nga ku nga si tshama mi sungula hambi mo va kusuhana laha mi va twa ku va ku va khoma mi nga naveli hi ku khoma swo swi koho ku munhu a nga khoma futhi loko swi endleka a tlha a beja hi mali leyikulukumba
a wina mali ya kahle hambi 100,000 munhu a nga yi wina mara a swi ku tele ku luza ku ri na ku wina se a hi ngo i wela ka lava va nga va luzi kumbe lava nga riki na nhlahla swona swa gambling swi vula ku i to lahlekeriwa se i nga ringeti ku ri na ringeta nhlahla vitshika i nga ringetanga no ringeta i fana na mehe ni nga ringeteki ri xiyile botpet na nongonoko wa hina lowo kahle wo gembula hayi mi vulavula na Godfrey Xibakwana la Jimiston me na gembula ivile ni hanya hi swona botpet ni hanya hi me ni gembula hi bolo na khoma a vhikini na swi kota khoma kangani na swi kota khoma kanharhu sweswi loyi a nga ku vuleni kwana loko tlanga 50 rand khoma team ta 5 xikombiso botpet loko no Sundown win draw, Liverpool win draw, Bayern Munich win draw, Salzburg win draw, Real Madrid win draw, Barcelona win draw, no ku 50 rand ya vuya mali ya mina kumbe no ku 300 rand ya vuya mali ya mina botpet. Ibuyile mingisiro mgana Lona FM xiphemu xa vumbirhi lexi xa nongonoko wa Afrika wa vulavula ka mgana Lona FM van'wana va ri nkarhi lowu a hi wu rindzerile wu fikile nkarhi lowu a hi wu rindzerile hi mahlongati wa ku hi bula na mutivi wa hina ngopfungopfu lava va landzelerisaka na ku lava ku antswisa rihanyo ra vaxisati lava va nge ri mina loko na ha ri kona ni ta ringeta hi tindlela hinkwato ku vona leswaku rihanyo ra vaxisati ri hetelela ri va ri ra xiyimo xa le henhla hi ndlela yoleyo hi vohi lava ku bula na vona eka nhlekani lowu hi bula na vona swi ka suka ka matimu ya ku tolweni wa masiku kumbe tolo a hi ka hi bula na Sergeant Records va kha va vulavula hi timhaka ta ku kumeke n'wana kumbe ntsumbu wa n'wana a cukumetiwe ka Malakatsa eka tin'wana ta tindhawu leti Malakatsa ya cukumetiwa kona a Giyani se sweloswo swi hetelela swi tisa miehleketo yo hambanahambana ku katsa na ku hikokwalaho ka yini vanhu va hetelela va tikuma va ri ka xiyimo lexi xi nga ta hetelela xi endla leswaku va cukumeta vana va vona lava va va tshame na vona ku ri miyaka nkaye wa tin'hweti hi ndlela yeleyo ke se hi ku hayiko hi nge hlupheki ku ri na mutivi loyi a nga ta kota ku hi pfuna la ka nongonoko lowu lava ni va nga ta hi pfuna ka nhlekani lowu i urogynecologist obstetrician ya leswi va ta fanele va swi hlamusela ku i yini leswi ivi ku tlhe ku va ri i gynecologist vo hi voxe i dokodela Moaba i vo hi lava ku bula na vona nhlekani lowuwani mingiseri wa mina se ni tshemba ku n'wina va xisati ngopfungopfu ni kombela ku nongonoko lowu hi wu voyamisela ngopfu ka n'wina hi voyamela tlhelo namuntlha hi vulavula na n'wina ni ta mi nyika na nkarhi wa ku va mi hi bela riqingho ka 0860 002543 hi ndlela yaleyo hi ta kota ku va hi twa ku n'wina mi nga lava ku vutisa yini ka dokodela Moaba ta tlhela mi vutisana ku va kumeka kwihi loko mo tshika mi va lavile mi kota ku ya mi ya pfuneka ku ya amahlweni hi ndlela yaleyo dokodela i nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM no khensa nkarhi lowu mi nga hi nyika wona no ni khensa ni vuyelela pet Khalanga ni khensa ni vuyelela matani hi nga si sungula ne aka n'waxinyamani i nga kumi ximunhuhatankulu vo tala va kona vete va ri hemfo loko i ya ka pet i nga fiki i vula ku hina madokodela hiri hi mhaka ku pet ta vutisa ku a wu ri kona wena na i tiyitso ta vutisa ku loko mi ku hina vula n'wina na mani vula n'wina na mani no wa khensa swinene dokodela mileriso leyi nga yi kuma yo tala ku i nga tshuki i vula ku hina hiri no na khensa swinene dokodela ku na mavito ya nharhu la rin'we ri ni tikerile ku ri hlaya mani ni pfuneni rona ni ta va ni nge hi ri rivali na tshembisa nako ri vula yini na i obstetrician swi vula ku i dokodela leri ri tirhaka hi timhaka ta vuyimani bya munhu wa xisati okay gynecology yi vula hi timhaka ta vaxisati mavabyi hinkwawo ya vaxisati yo fana na mfukuzani ya nomu wa xivelekelo kumbe ya xivelekelo kasi urogynecology loko hi vulavula hi lava va tsandzaka ku va khoma mitsakamiso mi kuma ku ya huma va nga si fika exiyindlwanini
dokotela ntshame ni va na nongonoko wun'wana kwala ka xitichi lexi hi vulavula hi timhaka ta mi ta tsundzuka loko lembe ri ya ku heleni n'wa xiyimo hi vulavula hi timhaka ta xihlangi xin'wana xi nga tswala xi ri na malembe ya 13 ivi swi ze swi ya mahungwini ku khomiwa na nkulukumba wun'wana sweswi ya tipolitiki leti a hi nge ngheni ka tona kambe andha ka nongonoko luwa ku nghena mani van'wana va ku khalanga mi nga tsutsumeli ku n'wana na luya yini kumbe n'wana luya yini langutani ku n'wana loyi i le ku hanyeni ka mbangu wa njhani hi ku na sweswo swi hetelela swi vanga xiphiqo sweswiwani hi ve na xiphiqo xa ku ku va na swiviko swo tala leswi nga le ku tlakukeni swa ku va vanhu va tswala vana va sukela kumbe va cukumeta hi ndlela yaleyo ivi na ku hi hetelela hi tsutsumela kwalaya ka ku hi leswaku i nga va twisisi ku vanhu lava va njhani sweswo swa ku tani ivi n'wana ku landzani va dokodela moya va ta mi byela ku ku na matitwelo man'wana lama tala ku va koho loko munhu a ha ku tswala se swi nga leswi swi endla leswaku hi kota ku hetela hi ku a hi mi laveni dokodela kumbexana hi sunguleni kwalani mi hi pfuna ku twisisa ku ku nga va ku ri na leswi swi nga endlaku ku kumbe swi hoxa ku xandla eka timhangu ta muxaka lowu ya khalanga i vula ntiyiso swi tele swi hoxaku xandla nto swimbirhi swinharhu xo sungula i timhaka ta vusweti khalanga laha mi kuma ku vanhu vo tala va hava nseketelo hi nkarhi wa vuyimani munhu n'wana i tumbuluxa hi vanhu vambirhi mi kuma ku van'wana a va na nkateko tin'hweti leti hinkwato ta 9 va ya hala na hala nkarhi wun'wana va tsakela na swidyangu va tsandzeka hi mhaka ku a va na nseketelo na loko n'wana a ya a huma i kuma ku hi yena manana a ri yexe a pfuka ku na vusiku a mamisa a ya hala ya mati a vuya mi kuma ku i hava nseketelo se sweswo swa nghenelela ka ku va swi tisa mhangu leyi xin'wana xa kona i timhaka ta ndhavuko wa hina maendlelo ya ndhavuko minkarhi yin'wana hi vula hi ku munhu veri i hungukile mara a hi vuli ku i hungukise hi mani munhu loyi a tlangiwaka no vekiwa a tlhelo mi kuma ku n'wana loyi a nga kuma hi munhu la nga hunguka ku na vana lavan'wana loyi a nga tlhogomeriwi va ri wena hi te u ta swi vona hi ta swi kota ma swi vona so sweswo swa nghenelela mara lexi ni lava ku hi vulavula ngopfu hi xona leswi swi fambelanaka na timhaka ta rihanyo hi lava va nga na ntlhontlho ka timhaka ta rihanyo ta ku tshikelela hi mihleketo endzhaku loko va bebule n'wana leswi hi swi vitanaka postpartum depression sweswo hi swona mi kuma ku swi nga va ku swi teka xiave xikulu kambe hina vaakatiko kumbe na rixaka na maxaka ya munhu loyi hi nga swi tivi mi kuma ku munhu loyi a nga ha ri hleketi hi ndlela leyi hi n'wi tivisaka swona i na ku tshikeleleka ka miehleketo leswi va nge i postpartum depression mi nga swi hlamusela hi vuenti ku hundza kwalani dokodela postpartum depression postpartum depression i ku va loko mi vona munhu a ha kuma n'wana a sungula ku va a ri na gome a sungula ku va a nga tsaki mi kuma ku a nga swi tsakeli no va a tshuneta kusuhani na n'wana loko a vona n'wana mi kuma ku wa n'wi tsan'wa a nga lava ku n'wi tshuneta kusuhani na yena xin'wana xa kona mi kuma ku a nga tleli i tshama a kha a phaphama a nga tleli kumbe a nga dyi swilo leswi hinkwaswo loko swi endleka hi nkarhi wa loko a ha ku heta ku bebula ku na leswi va swi vitanaka i ti-baby blues leswi n'wana n'wana i twa a nga tsaki swin'wana a twa a nga swi tsakeli mara leswi swa depression swa hindzeleta gome ra kona hi leriya ro hindzeleta se ku ve xiyimo lexiwani dokodela xi tele ku fika kwihi Afrika-Dzonga xiyimo lexiwani vulavisisi byi komba leswaku 30 ku fika 35 wa tiphesente ta maAfrika-Dzonga va xisati va na khombo leri ende tinhlayo letiwani ti le henhla loko hi tihlanganisa na tinhlayo ta matiko ya le handle laha ikhonomi ya vona yi nga kahle yo fana na vo America na le UK mara hala ka hina hala Afrika hi mhaka vusweti hi mhaka ku tsandzeka swilo leswi swi seketelaka munhu wa xisati swi va swi ri henhla swinene swi nga va swi kombisa ku ku na swilo swo tala leswi swi telaka ku va na nxungeto kumbe ku koka vamanana ku va va ti fikisa ka xiyimo lexi xa ku va ri na yimani leswi nyika nkomiso na ku PPD yes swi endla hi mhaka ku
ko tala ka kona loko va ni kuma ku munhu I kuma n'wana a nga tiyimiselanga mi kuma ku van'wani va pfa va endla swihoxo mi kuma ku va nga teki swilo swo sivela mbeleko kumbexana swi tika ku va a ya tliliniki a teka timhaka ta ku sivela mbeleko mi kuma ku I munhu wa xisati a tirhaku emapurasini I kule na le titliliniki a nga koti ku va a ya teka mara wa fositeleka ku va a ri ntirhweni kumbexani mi kuma ku munhu a tiyimiserile mara mkhalabye loko va heta va tsutsuma va ku pfoyo a va kona ku va ri kona ku va va n'wi pfuna ku hlayisa n'wana so vanhu lava va kuma ku va hlayisa vana va ri voxe va na ntlhontlho wukulu ka timhaka leti mara ku na nkarhi wun'wana kuma ku loko veni ku munhu wa le kaya kumbe mhani kumbe sesi va ve na ntshikelelo wa timhaka ta mihleketo na yena munhu wa xisati loko a heta ku bebula a ri na munhu wa le kusuhi swiritano na yena I le khombyeni ra ku va a va na vuvabyi lebyi I vuvabyi ntshikelelo lowu dokotela I vuvabyi swinene ko tala loko I kha I twa xifuva xivava kumbe mbilu yi nga bi kahle I tsandzeka ku hefemula n'wana wa swivona loko tshoveke nenge I kha I khwita n'wana wa swivona ku I na vuvabyi mara vuvabyi byo tshikelela ka mihleketo a byi tikombi hi mhaka ku vanhu lavo va tshikelelaka vuvabyi bya mihleketo a mi nge va voni ku a swi le rivaleni that's why mi kuma ku van'wani va hetelela va vavisa vana kumbe va teka vutomi bya vana kumbe va tlhela va teka vutomi bya vona ku na timhangu to tala leti nga ka maphephahungu mi kuma ku n'wani I teke vutomi bya murhandziwa wa yena loko mara wa luya a hamba a kota ku ndla leswi na leswi luya a hamba vingi va yena va n'wi rhandza va ku I sindana ndyangu waluya mavo a swi tikombi ku munhu wa vabya hi mhaka ku a swi le nyameni swi le mihleketweni dokotela ni kombela mi khoma tani I hundza ina mavhengeleni ni tsalele hi xivutiso swimbirhi xo sungula xa swimbirhi swa swoho leswiya swa ku mi heta mi ku yini kambe ni lava ku kwala ka ku hi pfunana njhani tanihi rixaka ku herisa ntungu lowuwani wu tikomba ku kha wu va kona na ku teka vayingiseri hi ndlela yaleyo kambe endzhaku ka loko hi swava hi hundze hi le mavhengeleni I dokodela Dakalo Moaba lava hi bulaka na vona nhlekani lowu a hi ku tumingisero wa mina ka 0860 002 543 ndaka leswi gerense leyikulu swinene ya ka OK Furniture sweswi yi sungurile na xitoko xi xaviwa la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona leswi swo mingisero Munghana Lonene FM loko ni kha ni tlhavatlhavala xi pfa xi ala xinchinana lexiwani kambe hambiswiritani a hi yi mahlweni hi bula mingisero wa mina ni lava ku ka swivutiso leswi ni nga sala na swona ni va vutisa xin'we ivi kusuka kwalano hi kuma vayingiseri hambi va kuma vayingiseri vambirhi kumbe vanharhu va ta va hi pfunini ka population leyi hi vulavulaka hi yona va vulavula na dokodela Moaba lava hi nge le ku buleni na vona mingiseri wa Munghana Lonene FM nomboro I 0860 002 543 na ingeta nakambe 0860 0860 002 543 leswaku hi kota ku twa ku xana wena u angula ku yini kumbe hi swihi leswi u twa ku ngeti hi nga lava ku swi tiva ka dokodela loko hi kha hi vulavula hi PPD na dokodela Dakalo Moaba urogynecologist gynecologist na rito leriya ri nondzisaka masiku hinkwawo loko mi ri vona obstetrician ya se hi lava ku va hi bula endla dokodela ni lava ku teka vayingiseri kambe ni kombela ku loko ni nga si teka ni nga se vuya ka n'wina hi sungula hi twa ku kumbexana hi nga kuma muyingiseri la hi kota ku famba na vona hi ta n'wina swivutiso swa n'wina hi na n'wina kwala a swi hluphi hi ta hetisa hi ndlela yoyoleyo ku nga va ku ri na muyingiseri wo sungula loyi a lava ku vulavula na dokodela sweswi i nhlekani Ahee njhani? Hi pfukele njhani mani? Hi pfukele. Na cancer. A ni na ku yima dokodela swi vulaka swa postpartum depression. Yeah. Na mina na ku va na n'wana hi January so leswi ni kombisa swona ku ve na abruption ya placenta so ku ve ku endliwa swa C-section a hatla humisa sweswiya so mina in my case ku ve trauma ku lava ni va se ni nga to tala yi huma ka mina a ni nga tlelatleli a ni nga wisi so a ni nga na interest kahle ku va ni tlhogomela n'wana ku va ni nga vavisanga na ni nga vavisanga ku a ni tlela na mhani ku va vanhu ku swa n'wana wa rila
cheka n'wana endla yini wena n'wana ke famba tlele mara a ni titwa a ni ri hansi ngopfu loko mara wa ni nga tsakanga phela i khale ni lava n'wana wo sungula i lovile lowa xikwembu xi ni hlamula yena it was supposed to be the happiest moment of my life mara a ni tsakanga ku loko a tlhe a rila ntwa ni nyanga kahle kahle wo ni fanele ni pfuka ni n'wi tlhogomela and hinkwaswo swi yimile mina se ni mhani phela n'wana wa mina va endla njhani mavoko so but leswi nga swi endla wa ni kerekeni ya pastor nga hlamusela ku humelela yini and then ke ni vona psychologist ya ka doctor se ni kumeka ku pfuneka hi ndlela yaleyo mara swo humelela leswi va swi vula anjhani ke fa mhaka leyi nga endleka mara vanhu va xisati swa hi humelela leswi swo tama wa tikeriwa u bunda na n'wana swi ni tikeri na February hinkwayo ni nga swi koti n'wi hlambisa a nga swi tshama na yena ni tlanga na yena a no tirha ku mamisa a kherisiwa a hlambisiwa hi vanhu lava ni pfunaka ni nga swi se swi vula ku sesi wa mina loko mi yingisele mi twa munghana lona na FM hi kha hi endla nongonoko wa muxaka lowu mi vona hi kha hi endla nongonoko wo pfuna rixaka wa pfuna because vanhu vona ka vanhu kane ni vona ka mi bye mhani n'wi twa kheyisareni ku mina ni hleketa postpartum depression ku sesiwa maybe I'm not saying sure maybe ni vona postpartum depression a xi chela kwala nga xi a xi cukumeni na swi va hlaya ku but in my case a ku ri sweswo swi voniwe na trauma n'wana ku loyi n'wana wo sungula ku va na swi swa nga tisa swona ni nga tleli na hina hlupha a rila nga tleli a mina na karhateka so mara ni ka psychologist ni hlamusela ku phela na wena i ri anxious na n'wana i va anxious on your behalf so nguta swi sweswo kahle nemetweli sesi wa mina ni khetsile ku mi bela riqingho wa cancer enkom yi tsaleni hansi dokotela yi tsaleni hansi ni ta ringeta ku teka na un'wana la 0860002543 ku nga va ku ri na un'wana tatani cindani lava va lavaka ku na vo va vulavula na dokotela moya mi nga chavi na ku vutisa mi nga va vutisa mi nga chavi va vutiseni vana hina namuntlha hi tirha na madokodela swi vula ku na hina hi ta tluleliwa hi vudokodela ku nga ri khale kwa a hi ringeteni ku ri na un'wana cindani enhlekani okay ya ku tikomba ku fika un'wana enhlekani minjhani mahaxi pfukeli minjhani mani hi pfukile a cancer na mina no lava ku tsakela ku enda ka leswi sesi va nga heta ku swi vula ku xin'wana lexi xi nga na nkoka i ku va hi fanele hi focus-a ngopfu eka nsivelo hi ku loko mi langutisa na case leyi nga endlaku ku ze ku va madokodela va fika loko mi langutisa ndhawu ya kona hi le makayeni vusweti byi le henhla na vana lava kumaka vana i vana va ntsinini swinene mi kuma ku vana va kona it's either intsinini kumbe dyondzo a hi vangi kona kahle na timhaka ta ti-services hi ku mi ta kuma ku loko khi hi tshama kwala makayeni loko va zama swi swa nsivelo vanhu va ta ya xibedhlele va fika va ku ku hava swi swo prevent ma swi vona na swin'wana xa kona ni lava ku xi endla i ku va papa vavanuna a va hlayiseni vana va vona hi ku sweswi mi ta kuma ku n'wana i na 13 years mara papa n'wana i na 20 something years ma swi vona sweswi ndla ku n'wana luwa u pfumale vutihlamuleri kusuka a ku sunguleni loko a kuma n'wana luya na yena i n'wana se swi libeka swi leswi hinkwaswo so ana lava ku endla that part ntsena na mina khensile mani inkomi khensile ku mi tena tlhelo rorolero dokotela rito leri nge le ku vuyeni ri ndla ku xi vuyevuye na n'we mi vulavule hi rona timhaka ta vusweti mi angula mi ku yini ka vayingiseri lava ni tsakile ku nghene va ka mhani nkarhi yo tala va ka papa mi kuma ku hi vo va tekaku xiave ngopfu ka swilo swo fana na leswi mara swi kha swi khumba swinene va ka mhani ka muyingiselo lowo sungula ni ta ku nyika xikombiso khalanga loko veni ku munhu i tshama a kha fambela kwale majoni ivi a hlangana na matsotsi a hetelela ya vavisa kumbe ku dlaya munhu wa le kusuhani na yena ivi tlheni a hlangana na matsotsi futhi ma vona ku trauma yeleyo ya nyanya and na hambi va nga n'wi endli nchumu nkarhi walowo swi nga hetelela a va na trauma ya nkarhi wo leha a yeneni ka muyingiselo wo sungula aprapto yi xungeta vutomi bya n'wana already muyingiseri a ri na i na swi endlekile ka yena ivi a luza n'wana wo sungula na sweswiwani
ivi swi tlhe swi ta endleka swi xungeta n'wana loyi hikuva a bleeda huma ngati yo tala. So ka hina vaongori minkarhi yin'wana a hi swi landzeleli ngopfu hi kasila hi susa timhaka ta ku bleeda loko ya hi lunghisa leswiya swo bleeda ivi hi rivala ku munhu luya a nga tshami a vona ngati leyi minkarhi hinkwayo hina ha yi vona hi kha hi ri vaongori mara yena a ri xigulani a hi swi swa masiku hinkwawo ma swi vona leswi n'wina swi vonaka a studio sweswi a hi swona leswi hina hi tshamaka hi swona mara swin'wana swa hi hlamarisa loko hi nghena kwalano ka yena muyingiseri kumbe loyi a nga patient hi fanele ku va hi n'wi hlamusela ku endleke yini why swi endleke hi ndlela leyi nakona i fanele ku ya mahlweni i kuma counseling ya leswi nga endleka hi ku i trauma ka yena n'wana wa yena i xungeteke vutomi bya yena hi mhaka abruption and then khensa xikwembu ku swi fambe kahle ka n'wana loyi hikuva vana vo tala a va poni khombo leri ra abruption. Ni khomeleni tani dokodela mi nga siya mahlweni na lowa vumbirhi a ni tivi ni ta va ni kha ni mi onhela nkarhi wa n'wina ku fika kwihi kambe mo ni khomela tani ni kuma nhlokomhaka ta mahungu hi kota ku loko ku ve ma ha ri na nkarhi hi kota ku ya mahlweni nyana katsongo hi vulavula na vayingiseri. Sweswo mingisero mgana lona FM nangona ku Afrika wa vulavula makumenharhu mbirhi timinete ntsena ku bila awara ya khumenharhu Kessel Rhulani Mzamani ka tinhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya mbirhi. Dokodela a hi yeneni mahlweni kumbexani mi nga angulanyana na ku tatisa loko ya vasesi lava mbirhi va nga ta ivi kumbexani hi tlhe hi nyika muyingiseri kumbe vambirhi xinkadyani na vo va vulavula ivi hi ta kota ku kuma rito ro pfala kusuka ka n'wina. No, ana tiyisisa ku mana lavo sungula mingisero lowu sungulanga a fona i le ka khombo ra ku va a va na postpartum depression and swin'wana swa kona leswi a nga swi hlamusela and swa ni tsakisa ku na yexe wa swi vona ku i ti-sign ta ku a nga va a ri na postpartum depression and ni tsakisa na ku i kume ku pfuneka ka vanhu va le kusuhani vanhu va le kerekeni vafundhisi swi na nkoka sweswo ku va hi ri na nseketelo wo fana na wolowo ka muyingiseri wa mbirhi ni yima na yena swinene ku vavasati va khome ku tika and na hina hi ndhavuko hi va bela mavoko hi ku va khome ku tika ivi hi matlhelo khalanga hina vavanuna hi va kona loko n'wana loko a tumbuluxiwa mara loko a va kona ha tsutsuma ma swi vona leswi swi nga problem leyikulu so swi ni yima na yena ku hinkwenu ka hina a hi tirhisaneni swinene hinkwenu ka hina hi lwa na mhaka leyi hi langutisa swilo switsanana ma vona muyingiseri loko a kha vulavula a ni kha ni phusha na foni ya mina a tindleveni ku ni ta kota ku n'wi twa kahle mara ka lava n'wi tivaka mi nga kuma ku a hi voice ya yena minkarhi yo tala i munhu loyi va tivaka i vulavulela a ri na nkhikhi a vulavulela henhla mara mi kuma ku sweswiwani ni vulavulela hansi ku wa ha khumbekile so leswi ni nga ta n'wi kombela muyingiseri ka swona lowo sungula ku a tihlanganisi na madokodela na hambi a kha titwa a ri kahle a tihlanganisi exibedhlele xa le kusuhani ivi a sungula a vulavula leswi a ti twisaka swona madokodela va ta swi vona ku i ta va a nida tiphilisi kumbe i nida leswi va nge i psychotherapy leswi va nga ta tshama hansi va n'wi hlamusela ku leswi nga endleka hi nkarhi lowa loko i bebula swa abruption hi leswi swi vange hi leswi swi nga koteka ku va swi siveriwa ka nkarhi lowu taka hi ndlela leyi na leyi na leyi 0860002543 nangona ku Africa wa vulavula ka Munghana Lona FM na khensa swinene ku dokodela veri va na nkarhi leri ra ku loko ku ri ku mi kona mi vutisako nangona ku loyi u kongomiseka n'we va mhani nghenani loko mi nga ri kona hi ta pfala kambe sweswiwana hi mitsweneni 0860002543 a hi ringeteni loko hi ri na un'wana laha hi twa ku va nga va kha va angula va kwini nhlekani mpfukeni epfukele mjani tate mpfukeni okay dokodela ahe man ni khansini ni swi ku mpfukeni a ni rhandza ku lehisa ni rhandza dyondzo leyi ni nga yi dyondza namuntlha na ku va ni mi seketela as n'wansati swilo leswi hi hlanganaka na swona as vavasati swi tele ene swi va swi kha swi tika ko va ku va ri n'wansati khoma laha mukwana wu xekaku hi kona
so hi boheka swin'wana hi tiyisela swi kha swi nga tiyiseleki ene va ri n'wansati hambi swo tika njhani nkarhi wun'wana nga vuli hi ku twisisa ka mina yi ze ta heta fika laha hikwalaho ka ku mhaka leyiwa i mhaka ya vanhu vambirhi ivi loko se hi ri vanhu vambirhi ku va ku heteleni se ku va ku ri jana ni ta ku lamulela a nga ha ri kona lowun'wanyana hi nga xisana ivi nakona i ndla so kumbe ku teka responsibility because swa tika kurisa n'wana wa durha swinene hi ku a ku kuriseni ka yena n'wana swilo leswi hinkwaswo swi lavekaka i mali a ku sungule sweswi gurosa loko yi nghena shopping gurosa ya n'wana ku laveka masi ku laveka maleri ku laveka hinkwaswo ku laveka swimbalo ku laveka swo hlamba hinkwaswo leswo swa n'wana ya spenda mali muni for n'wana ntsena yi nge se ngheni ka hina van'wanyana so swa tika ku pfumala support ivi na byona vusweti byi hi khumba riritini hi ku sweswi nakona loko vi ni kona sweswi ivi ni karhi ni nga tirhi sweswi va ngetele mali leya hi mali muni I think i 20 rand i 370 kumbe va tlhela hi hola na ya n'wana a yi lo tala loko vi ni xava mali leri ka mali yaliya ku sala mali muni so u gana u ti vutisa ku vavanuna why hi fika laha ku vi nakona futhi veri a swi vuriwi mhaka ku loko u swi vulavula swi nga swi cela mara mhaka i ku swa vava ku siva empfhukeni ivi se munhu a nghena ndlani a teka xiboho xa so ene ku hi swona ku kha ku nga ri na timhaka ta ku ku na stress hi swona n'wansati loko huma ku bebuleni i na post trauma se loko ku vi se a siyiwe ka xiyimo xa so i va njhani leswi katsana hinkwaswo anxiety kwalaha swi ku va ntshikelelo hinkwayo va ka yena a ri munhu wun'we Keseli swinene inkomo sis a hi 21 0860 0025543 Nhlekani Hi. Nhlekani Hi. Ayi tati Ngihamba tata. Epfokeli minjhani n'wina Mina mpfukile. I can't Na mina ni lava ku vulavula hi experience ya mina loko ni kuma n'wana. Yeah. Ku va ni kha ni pfumelela na leswi doctor a swi vulaka. Na mita loko swi easy ku vanhu va vula ku munhu a cukumeta n'wana a nga yi twangi 9 months na hinkwaswo leswiya. Ku na swo tala ngopfu leswi humelelaka aka miri wa n'wansati from the day loko a conceive n'wana doctor. Miri wa n'wansati wa cinca. Humelela swo tala swi include ku miehleketo na hinkwaswo leswiya. Ku va kwalaya loko u ve pregnant until siku leri u kumaka n'wana miri wa wena wu va wu cince ngopfu swin'wana swi ku chuhisa swin'wana a wu swi tivi ku humelela hi wena na miri wu karhele mina ni lava ku ni byela hi mina loko ni kuma n'wana a ri na 30 years I think I was old enough mara loko ni kuma n'wana va ni khomisa yena la mavokweni butete a ni ri na ti-mixed emotions na tirha I was financially stable I got all the support mara loko ni vona n'wana luyani ni tela hi ku chuha ku hambi ni ta swi kota hambi ni ta ku swi yini a ni nga swi tivi ku swi lo yini hi mina u famba u ya kaya miri wu karhele u heta kuma n'wana miri wu karhele nkarhi lowu a wu tlela hi wona se wu cincile a ka ha ri wona u kuma n'wana lowu wo rila swinene a nga miyeli hambi vo ku khomela n'wana la ndlwini loko se swi pfanda u tisiwa ka wena n'wana luya so can you imagine u fanele u mamisa mavele mavava a n'wi swi tolovela miri wava a wu swi tivi ku ku humelela hi wena so van'wanyana se sweswiyani swi nga va kosa ku va resenta n'wana luya loko ku ri a va yi twangi 9 months or yini i ti-emotions leti ti taku ti kha ti humelela so ni byeleni loko ku ri n'wana wa teenager wa 13 a ve pregnant a nga kumangi support a kaya a xikolweni a mokiwa a kuma n'wana at that tender age n'wana lowa wa fika a mutini lowu ku nga riki na support I'm not saying ku cukumeta n'wana swi kahle but there's something lexi pushaku munhu ku a za a endla sweswo na depression yale pre and post swa khosa swilo leswi kuthetha Nemetweni khetseri swinene dokodela va vulavule swin'wana mhani lava va fambaka sweswiwani kumbexani vambirhi mi ta va angarhela kambe ni ta kombela hi swi endla switani loko hi vuye emavhengeleni kambe leswi va nga vula swona veteri a ni ri na malembe ya 30 loko ni kuma n'wana wa mina ni vona ongeti a ni kule ku ringana
hi lani lavaka ku hi ya kona mina na n'wina ku na laha mi nga vula ku n'wina tanihi vadokodela ku laha se munhu i kule ku ringana ku nga kuma n'wana kumbe swin'wana ho hatlisela na hambi swi nga fanelangi kambe endzhaku ka loko hi hundze hi laha. Okay, kumbexani laha ni lava hi ya kona ku ha nchumu dokodela a hi yeneni mahlweni mi nga ku yini hi tlhelo leri ra old enough? ya lera old enough va be ehenhla ka thavathava mhani laya vanhu lava nga ka khombo ro va na postpartum depression i vanhu lava kumaka vana va ri vantsanana ku va ntsanana a hansi ka malembe ya 18 loko mo va na vana mi ri hansi kwalano na leswi va vulavulaka hi swona ku na miri a wu sukula no va wu pfumeleleka ku va munhu a va muyimani na mihleketo a yi sukula ku fika kwalano na tihormones ta ha ringetela a ti si tshamiseka ma swi vona that's why vanhu lava va nga ti-teenagers loko se va sungula ku va vona masiku ya vona a ya ti ku fana loko va ha sungula hi mhaka ku tihormones a ti tshamiseka mhani va tlhela va vulavula hi tihormones loko munhu a ri muyimani ku ta cincacinca loko veni ku i ve 9 months i ri muyimani ivi ya hetelela ya kuma n'wana tihormones a ta ha fana endzhaku loko i ri muyimani na loko wa ha ku kuma n'wana se sweswo na swona swi endla ku swi tisa ntshikelelo ka miehleketo so loko swi tlhe swi ku kuma khalanga i ri ntsanana i nga si vumbeka kahle na le ka miehleketo swa nghenelela so swi kona leswi va swi vitanaka old enough handle ka sweswo ku na switandzhaku swo tala swa mavabyi lama taka loko i kuma n'wana wa ha ri ntsanana so yi kona hi xidokodela old enough. kumbexani ma ni hundzisa laha ni ta kota ku teka na la ku teka vayingiseri meya ni lava ku va vutisela va nga ta ku hi meya ni va vutisela ni vutisa swo ka ni nga swi tivi hi yo mhaka ni kha ni ala na ku va xinuna va nghena sweswi hi va lavi va xinuna hi kombela va xisati ntsene se mi nga holovi na muhumelerisi wa mina mi bela riqingho ka munghana lonene sweswiwani a hi yingiseleni tanihi vavanuna hi ta kota ku twa ku hi fanele hi ndla yini hi byihi vutihlamuleri bya hina loko hi tshika hi langutela n'wana hina na vamhani va le kaya hi ndlela yeleyo a hi tekeni n'wana mi yingiseri ncindani hi twa ku vo va ri yini eka nhlekani lowu nhlekani mani ni mi amukeleli ka munghana lonene FM mani nhlekani hello minjhani pfukeli minjhani mani hi pfukini okay ni vana xikalavito kwala a Giyani inkomo xikalavito kwala futhi a mi fanele mi teni mi vulavula na xikalavito kwala xi nga koho okay ni nga ku vutisa mina ka dokodela ku loko no va ni yini ka gyno ni ya cheka ti-fibroid ni kuma ku ni na tona then mali leyi va yi lavaka a ni na yona swa koteka ku ni nga swi kota ku ya sisiwa a public na okay hi sweswo ntsena and then ni tlhela ku tiva ku vona va kumeka kwini hayi vona yaleyo futhi swo boha hi mi byela loko hi heta nongonoko lowu loko hi va lela hi ta va byela mo yingisela tani sesi wa mina inkomo a hi kumeni van'wani hi twa ku vona va ri yini xivutiso lexi a ni fanele ni va vutisile kumbexani dokodela va nga ta ni kwatela i ku a ni fanele va vutise ku va na malembe mangani kumbexani dokodela loko ko tshika ku te un'wana ku yi lava ku vutisa swin'wana mi ni ta miyela dokodela mi kota ku n'wi vutisa na n'wina loko mi lava ku tiva swin'wana ku yantswa ku ya mahlweni hayi ka leswi mi ndle swona ni swi twisisile xivutiso xa yena okay no inkomo a hi amukeleni un'wana inhlekani inhlekani hayi njhani pfukile minjhani pfukile a khensa a ni lava ku kombela ku vutisa dokodela vulavulani mani hi mi yingiserile a ni lava ku va vutisa ku mina ro sungula ni ve na n'wana mara ra vumbirhi swa tika ku kuma n'wana mina malembe mangani mani ni na 30 okay and wo hetelela n'wana i na malembe mangani lowo sungula i na 7 years hi a ri yexe mara ni kuma ku
loko hi zama swa tsandza mi kuma ku se ku vhina ku va na ku holova ku va na ku tshikela ku va na depression. mara sorry ku nghenelela ka swi swa xikarhi ka muvabyi na dokodela mi va mi holovisa yini ngopfu ni vula ku i ncini xi ku va ku kha ku mi holovisa yini ku ai ku holova swi vangiwa hi ku mi kuma ku nyimpi leyi langutelini swi dina swi nga ha vi hi ndlela liya. I ku kombana hi ritiwu khalanga. un'wana ku hi wena. I mhaka to kombana hi ritiwu leswi nga kona ende mhani va vula swilo swa nkoka loko va ku depressa and swin'wana swa ko mi kuma ku na vo mamazala la va tshikelela lowa xisati va ku kasi tungo loko n'wananga i lo kuma n'wanuna kuloni na ma vona marito ya lama ku ya tshikelela njhani mara ntiyiso wa kona i ku i 50-50 kuna ku va vanhu vambirhi va tsandzeka kuma n'wana a hi xihoxo xa munhu wun'we ende minkarhi yo tala hi hetelela hi kuma ku lowu wa xisati mi kuma ku a nga na nkingha na siku na rin'we mi kuma ku nkingha ya kona yi le ka munhu wa xinuna so loko vanhu vambirhi lava tsandzekaka va nga fiki va ku loyi wa xisati hi a tsandzekaka a va tivi vumbirhi ka vona va fika va ku ha tsandzeka ivi hina hi ndla vulavisisi hi vona ku byi huma i mani la a nga na xiphiqo mi kuma swiphiqo swa kona i swilo swo tshunguleka hi ku olova mara hi mhaka ku un'wana i hleketa ku hi loyi mi kuma nkarhi yo tala mi kuma ku lowa xisati hi yena a taka ka dokodela hi landla vulavisisi hi ndla hinkwaswo mi kuma ku swa hi swi tshamisekile mara lowa xinuna nga kona mara loko a tlhelela kaya hi ya kombiwa ku tintiwi ku hi yena ma swi vona so swi tisa ku tshikeleleka swinene ka vanhu va xisati. mi nga se hlamula luya wa vumbirhi kumbe luya a ri wo sungula luya a nga vutisa hi meri ti-fibroids a ni ta ku ka lavawani kumbexana hi fanele hi vutisile ku n'wana loyiwani wo sungula na lava va ringetaka na yena ka ha ri munhu wun'we na kumbexana naswo a ni tivi kumbe no nghena laha ni nga fanangi ni nghenini. No i xivutiso xa kahle lexi nga kona i ku vanhu vambirhi lava va kume n'wana swin'we endzhaku ka swa ni vutisa ku swi teke malembe mangani va kha va ringeta endzhaku ka malembe ya 6 swa koteka mi kuma ku se va tsandzeka hi swilo swo hambanahambana swo sungula ka munhu wa xisati mi nga kuma ku ti-tubes letiya kumbe marhumbu lamaya ya xivelekelo ya pfaleka hi mhaka ti-infection to fana na leswi hi nge ti-sexual transmitted infection kumbe ti-gonorrhea swa pfaleka mi kuma ku vanhu a va swi kotile malembe ya 16 lama nga hundza mara sweswi swa tsandza hi mhaka ku ve na vuvabyi byi nga nghena and vuvabyi lebyi bya gonorrhea ko tala ka kona byi va kona hi vumbirhi ka vona nga kuma ku lowa xinuna i na byona na wa xisati i na byona mi kuma ku swi khumbe ngopfu lowa xinuna mara lowa xisati a nga na problem xin'wana xa kona mi nga kuma ku na infection yo karhi ka munhu wa xinuna vununa bya yena byi va byi hunguteke ku fana ku tlula leswi a ri swona malembe ya 7 lama nga hundza kumbe ku nghenele vuvabyi khalanga ku na vuvabyi bya chukele se swa koteka swinene van'wani va hetelela va ku a swi vula ku na luya wa sungula a hi wa mina loko va ya sala va kuma ku na problem hi lowa xinuna and swi nga ri swona ko va ku vuvabyi bya nghenelela kwala xikarhi leswi ni nga ta kombela muyingiseri a fanele ku va a swi endla i ku va a titshuneta ka madokodela va ta va ri vambirhi hi kota ku va hi ndla vulavisisi lebyi vo tala va kona mi kuma ku swilo swa kona i swilo swi tsanana swa kota ku va swi tshunguleka. ni la ku ya mavhengeleni dokodela ni ta vuya hi hetisela kambe ni nga si famba a ni kombela mi vhe mi hlamulanyana lexiya xo sungula xivutiso lexiya xin'wana xa ku mi kumeka ku mi ta hetisela hi xona loko se hi ka heta nongonoko swi lunghile leswa ti-fibroids leswi nga kahle swinene i ku mfumo lowu wa hina lowu vuphameri bya rihanyo swi kona leswi me ni swi endlaku a xibedhlele xa private na swi endla na le xibedhlele xa public hi minkarhi hinkwayo so loko i nga ri a hi nge muyingiseri i hava swa le mandleni a nga kota ku ya ka xibedhlele xa le kusuhani a fika a kombela ku ni na problem leyi ya ti-fibroids ni kombela ku va ni hundziseriwa ni ya
a Polokwane laha va kota ku va susa ti-fibroids leti hi laparoscopy hi michini yaleyo ya masiku lama ha swi kota ku swi endla na le ka xibedhlele xa mfumo mara ka lava va nga na medical aid kumbe ka lava nga swi kota ku va va hi fikelela ka private nakona va amukeriwile ku va va ta ka private. Ai hundeni la mingisero Munghana Lona FM ta vuya hetsela na dokodela Jakalo Moaba lava hengele ku pfuleni vona eka nhlekani wa siku ra namuntlha ka ntshame ni bula na vona malembe ndzhaku va ku i dokodela va ri voxe la hambi le Limpopo hambi le Afrika-Dzonga ni ta va vutisa loko hi vuya mavhengeleni kambe a hi sunguleni hi hundza hi la mhaka ya CCM hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula ele ka Munghana Lona FM makomba ndlela rito leri nga le ku ri tweni handle ka ra mina ra dokodela Jakalo Moaba vona i urogynecologist kumbe va tlhela va obstetrician ivi va tlhela va sungule gynecologist swi vula ku dokodela loko ni kha ni swi hlaya swi ri swinharhu swi tetani loko mi sungula hi xihi ka leswi swinharhu xi nga MBCHB so leswi ana mi twanga dokodela ana mi twanga dokodela sungurisana swa MBCHB a swi weli ka leswinharhu leswi swi tlhandlekela ka leswi swa MBCHB swi ri swinharhu se swi vula ku loko ni fanele ni swi hlaya hi nga sungula kwale ka dokodela i ku va MBCHB ive hi kona na swona so I'm gonna vutisa ku hi vangani ndhawu leyi la Limpopo ka nkarhi wa sweswi ha dzabela van'wana ku na lava va nga ku dzaberiweni ku nga ri khale hi ta mi byela ku haso va kona van'wana hi ku a hi lavi ku va hina hi ri hexe ni swi twile ku a va kha va vulavula hi yini tolo a ni ma swi twa ku Khalanga ni muyingiseri wa number 1 la ka Afrika wa vulavula ku loko hina ho famba ku ta sala va mani so hi fanele hi va a mi twanga ri vheta ri ku kambe nga hi swaleli ku na yo ni swi twile so mara ku na lava hi va dzabelaka ku ndlela ku ka mundzuku hi kota ku va hi tirhisana hinkwenu mara ka Afrika-Dzonga hinkwayo a hi tati swandla swimbirhi ka leswi hi nga dyondzela swona mara la ka Limpopo ko va mina na ha ri nexe sweswi loko na ha dzabela lavan'wana swi vula ku hi katekile a hi tirhiseni timinete leti nga sala hi kuma kumbexani wun'we muyingiseri kumbe vambirhi ncindani hi kota ku va hi pfala nongonoko wa hina leswiya swin'wana a hi swi kunguhatile ku hi ta vulavula hi swona hi ta swi kumela nkarhi ku ya mahlweni hi ndlela yaleyo 0860 002 543 enhlekani mani enhlekani mani hayi i nga ri ni pressani kona la hi mani ringetana kambe te la ku na ta ku hi gimeta hi nga se hetisela na dokodela hayi a ni rivalanga va ta hi byela ku va kumeka kwihi ka n'we kumbexani mi nga lavaka ku landzelerisa ku ya amahlweni hi ndlela yoyoleyo 0860 002 543 enhlekani mani njhani keve hi pfukeli minjhani hi pfukeli a khensa swinene n'wina mi ri la tatiwa dokodela wa kumeka kwihi ku leswi va vulavulaka swona i problem leyi nga na yona ni sweswi a ni swi tivi ku ri ni ta pfuneka kwihi loko ni ya xibedhlele vo call ya ti-fibroids ni munhu wa ku ri a ni kahle minkarhini loko ni ya minkarhini ni fanele ni tirhisa tiphilisi leti to kunguhata hi ku minkarhi yi tako ene ya vava vanhu va nga ni humesa swo ka swi nga amukeleki wena mi le kwihi mani sweswiwani ni le xilungwini na hala adirese mara aka ya ni kumeka ivi okay ku nga swi ku ri na swin'wana mi lava ku va tsundzuxa swona hi nga se ya ka ku mi kumeka kwihi dokodela ni vula mhani la va na malembe yo hindza 40 kumbe va le hansi ka 40 le kusuhani na 40 mi le kusuhani na 40 okay alright no swi lunghini ni ta mi hlamula no enkomo mani hi khensile ncindani ku nga va ka ha ri na un'wana wo hetsela kumbe hi ve va nyika nkarhi va hlamula hi gimeta i nga ri ku na un'wana okay enhlekani mani okay ku nga va kumbexani ni yo hoxisa mina laha ni ku na un'wana ku nga ha ri na un'wana imani ringeta ro hetisela enhlekani a ku na un'wana
okay meteni kwalano ka tinqingo hindlela le cancel ba mani ku va mkote ku nghena dokotela ni sala timinete tinharhu ka timinete tinharhu leti ni nga sala hi toho ni kombela mi angula ka leswi mani va ku heta ku vulavula hi swona ivi mi tlhela mi hlamusela ku loko vanhu va tshika va lave ku landzelerisa vukorhokeri bya n'wehe va mi kuma kwihi. Okay, non Kensin Kalanga ka munhu loyi ngopfungopfu loko a ri na malembe ya 40 ku ya henhla leswi va swi hlamuserisaka swona hi tlhe hi chuha na timhaka ta mfukuzano ya xivelekelo se leswi vula ku swi na nkoka ku va na hambi va kha va tlherisiwa le atigedeni ma security na lava va le hansi va ya mahlweni va phusha ku nghena mara lava swi kota ku va nga hi fikelela na ni kumeka la a Polokwane a Central Polokwane a Plain Street 92 number ya yena i 0152966530 0152966530 na ya le la xitandani n'we ku tshama a Elimi a xitandani na ya mgivela walowu wu taku ni ta va ni kha ni ya xitandani na le Thando a ka Nangambi ni nga hi kuma kona. Mgivela walowu mi vula Mindhuku? Luwa utaku mativa mara luwa utaku wa ti 22 ilo wa ti 22 ya hayi lo luwa utaku alo so ufikile Kalanga kambe hi swihi leswi mi nge amfambi mi nga swi vulangi dokotela ngopfungopfu ka mhaka nkulu yaleyo a yi tisela ya timhaka teti ta ku cukumetiwa ka vana na mavabyi yala kumbe na mintshikelelo yaleyo hi vulavula hi yona ni salele hi minete mi nga hetsela kwini ni ri a hi seketelaneni va ka hina vanhu lava mi swi vonaka ku i n'wana a ri ntsanana ive muyimani a hi xihoxo xa yena xi nga va xi ri xihoxo mara se a hi seketelaneni na hambi swi ri tano hi mhaka ku va munhu hi sala hi ku ende a hi kha hi swi vona ku i so mi kuma ku se i fambile kumbe i fambe na n'wana se i fambile so loko mi swi vona swi ri tano va yiseni ka vanhu lava nga ta va seketela vafundhisi va kona madokodela va kona titliliniki ti kona a hi ti tshineleleni kusuhani na vaongori Kalanga ni khensa ni vuyelela dokotela hi khensile swinene nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta inkomo sweswo mi yingisela munghana Lona FM lava hi bula na vona i dokodela Jakado Muava a hi bula na vona la andzhaku ka loko tolo hi bule na Surgeon Rikhotso hi vulavula hi timhaka ta ku va vana va kumiwa va cukumetiwile hi ndlela yaleyo se hi nga se va kombetela hi tintiwu a hi sungule hi languta xana a hi kha hi va seketela ku fika kwihi dokodela Muava i urogynecologist i obstetrician i gynecologist sweswo hinkwaswo swi tlhandlekela loko munhu va ku i dyondzele vudokodela bya MB-CHB nakona ku humelerisiwe hi Ncindani Eric Mabasa mina ni Kalanga Pet Mathebula a ni ku tisela wona nongonoko lowu thwi kusuka la studio 1 a Giyani Masingita Mall hi vuhumelerisi laha a tintambyini hi Sunduza wa ka Minga ku na bilo ri nga thiwa hi vito ra yena nkulukomba lo kambe hambiswiritano a studio 2A a ku ri na Ncindani Eric Mabasa hi khenseli swinene vaseni sweswiwana yini ka nongonoko dzumba na mina na Ike Ngoveni hi vuhumelerisi bya Mchangani kambe sweswo hinkwaswo andzhaka loko Rhulani Mzamani a hi nyike mahungu ya misava ya awara ya 2 nhlekana u vulewunenani tata Eloise Richard, Fleischfontein, Musina, kuyafika eBaytree. Hina wena hi 91.9 FM. Munghana Lonene FM, Mapumbandlela.